Yes, reka mbashimire kandi bayikaze nshuti bakundwa ba Rwanda Media mwese dukomeje kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye bikoze tambuka hano kuri Rwanda Media. Hano mwanya mwiza magarutse kunyura tweza amakuru agezwe arimo kuvugwa mu mikino by'umwihariko tugiye kwa twenda muri equipe nyine ya APRFCmumyitozo Club nk'ibisanzwe mumaze kubimenyera hano kuri Rwanda Media. Karimo twibanda tugatinda cyane tukababwira ngo bimeze bite. Ni ikipe y'ingabo z'igihugu, ni ikipe ya Club Giant, ni ikipe inyamukaragira mu cyuba kikasa imitutu hano iwacu mu Rwanda. Murabizi neza yuko yamaze guca impaka gose kariyo ifite ibikombe byinshi. Rero bimeze bite ku munsi w'ejo ikipe ya APRFCmumyitozo Club ifite umukino ukomeye cyane ugomba gufungura retour rwose, ugomba gufungura retour, bagomba gukina umukino wa 16 wa shampiyona, aho ikipe ya APRFCmumyitozo Club izaba iri gucakirana n'ikipe ya Kiyovu Sport isa 12 kuri Kigali Pele Stadium. Ibintu birakomeye cyane. Ikipe ya APRFCmumyitozo Club barangije imyitozo y'umwakaka, basoje imyitozo ya nyuma bitegura uyu mukino. Darikonovic aratangaza ko mu myitozo abakinnyi bameze neza, aravuga yuko abakinnyi bameze neza, abakinnyi bose bari furu bameze neza. Ouatara ari kuvuga ati ngewe ngomba guterekamo igitego byanze bikunze mu myitozo yakaniye, ari kuvuga ati murabe maso kugira ngo dushimishe aba bafana, natwe batweretse rukundo ruri ku hejuru. Ubwo rero ni ibintu bikomeye cyane, ni imyitozo yagenze neza. Tugiye kuba tubahereza ishusho yayo ukuntu bimeze, ndetse tubabwire ngo mbese dukurikije imyitozo ukuntu yagenze, abakinnyi tubona bazaba bifashishwa ku munsi w'ejo kugira ngo batsinde ikipe ya Kiyovu Sport nabahe, bimeze bite, nabahe abakinnyi biteguye kwa batana intsinzi ku munsi w'ejo. Rero turaza kuba tureba byinshi bigiye bitandukanye biri muri equipe ya APRFCmumyitozo Club, ariko by'umwihariko turaza kureba n'ubutumwa Kiyovu Sport igeneye abakunzi b'umupira w'amaguru, iri kwakurira abafana bandi bo ku ruhande kuza kwa bayifana, kuza kwishyigikira. Ibintu birakomeye cyane. Nyarugenge umuriro uratse, match abantu bazi yuko yorosha, ariko match irakomeye, match iri kuwego hejuru. Rero bisaba kugira ngo bakunzi banyamukanagira namwe mu beta yari mwe mwiteguye kugira ngo Kiyovu itazakora ikosa ryo kuba yabakora mu jisho, dore yuko umukino ubanza muri fazare ikipe ya APRFCmumyitozo Club yatsinze ikipe ya Kiyovu ibitego bigera kuri 3. Ubwo rero kature ku munsi w'ejo ese ikipe ya APRFCmumyitozo Club ho byifashe bite? Ibintu birakomeye cyane. Mube hafi mw'abantu mwe, mube hafi mutaza kwa mucikwa n'aya makuru menshi cyane. Tugiye kuba tubamanurira imiriro muri equipe ya APRFCmumyitozo Club, imyitozo iteye ubwoba y'umwakaka, imyitozo ikogo go hejuru rwose, niyo tugiye kuba tubahereza tubabwire ngo bimeze bite. Gusa turi kumwe muri ikiganiro ndakurarikira kandi ndanakubwira yuko byaba byiza niba wagiriwe amahirwe yo kuba wafungura iki kiganiro, kanda subscribe nimba utarayikanda, noneho ukande like, noneho urebe neza, numara ukanda subscribe baraza kwereka inzogera maze uyikandeho, numara ukanda kuri iyo nzogera bazajya guha notification cyangwa se icyo bita amamenyesha, bakumenyesha ko tayari hano kuri Rwanda Media amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye byamaze kuba bihagera. Bwero reka tubayikaze mwese mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, uburengera bwajyo, umujyi wa Kigali namwe muri hanze y'igihugu, mwese tubayikaze. Mwese mudukurikira muri hanze y'igihugu tubayikaze, turabakunda cyane. Mukomeze kugenda mudukurikira mu buryo bwa buri munsi, tugiye tuba amakuru yizewe ari muri equipe ya APRFCmumyitozo Club. Twabwiye yuko tugomba kubahereza amakuru yizewe kandi agezwe ari muri equipe ya APRFCmumyitozo Club, nta kantu na kamwe mugomba gucikwa. Bwero mube tayari uyu munsi gose ni full package, mugomba kubona ibintu byuzuye cyane. Mwamenye yuko bakunze APRFCmumyitozo Club, mwamenye ko equipe ya APRFCmumyitozo Club ubu ngubu biro official yamaze kuba mu minsi 45 ikipe ya APRFCmumyitozo Club bisi indege yo kubutaka, bisi imodoka y'umwakaka iteye ubwoba gose igomba kujitambuka, adversary yabo ni imodoka kamanze yikangama, kamanze yatinyamo. Ikipe ya APRFCmumyitozo Club rero mu minsi 45 imodoka irabihageze inyarugenge, umuriro rugiye kwaka. Ikipe iri kuwego hejuru, yavuze yuko chairman w'iyi ekipe yavuze yuko yatangaje amagambo akomeye cyane, avuga ko ikipe ya APRFCmumyitozo Club igomba gose kuba ifite ubushobozi, igomba gushakisha ubushobozi uko byagenda kose, bagomba gukora hirya no hino kugira ngo ekipe ijye ku ruhando mpuzamahanga. Ntabwo bifuza ko ekipe yakomera hano mu gihugu, ahubwo bashaka kugira ngo ibe ari muri ekipe zibarizwa ku mugabane wa Afurika, zimwe mu zikomeye. Niyo projet bafite, ndetse bavuze yuko umutoza cyakoze aramutse atujuje ibiri muri kontra, amanota bamusabye kugezaho muri shampiyona atagejejeho ho yamakwirukanwa, ariko
ko garamutse agejeje kuri aya manota ntago bamwirukana. Ubwo rero kwirukana umutoza ntago biri hafi, mutegereza bakunze APR mwihanganye. Umutoza aramutse atageze ku musaruro uri muri kontara, ubwo byumvikane yuko ho tayari yaba avanwa muri equipe APR Football Club. Reka twigira muri business, reka twigire mu bintu bikomeye cyane, reka twigire mu bintu bimeze neza cyane. Mbere yuko tujya ku myitozo ukuntu yari imeze uyu munsi, mbabwira ukuntu gahunda zari zimeze mw'abantu mw'ibintu bya bikomeye cyane mu myitozo. Ku munsi w'ejo muzabona APR iguruka cyane. Darikonovic ngo yifitiye icyizere kiri ku rwego hejuru, ngo abakinnyi bamuguriye ntago yatuburiwe, ngo ubu ngubu ngo abafitiye icyizere kandi ngo ari kubabonamo ubushobozi buhambaye cyane yuko ku munsi w'ejo bamuha ibirenze ibyo yifuza. Reka manze mbahereze Kiyovu Sport itangazo yashize ahagaragara, ubona yuko Kiyovu Sport gutanga ubutumwa bukomeye cyane. Kiyovu Sport yifitiye icyizere, sinzi ibyizere irimo kubikora, ariko kipe APR yo iriturije, iribereye aho, iri kuvuga ati ejo tuzabahereza isoma ubwo butumwa muri gutanga ku munwa, ejo tuzabubahera mu kibuga. Kiyovu Sport yahaye ubwasisi abakunzi ba ruhago. Ubuyobozi bwa Kiyovu Sport bworoheje abakunzi bayandi ma equipe kuzaza kureba umukino uzayihuza n'ikipe APR Football Club kuri uyu kuri tariki 8 Gashantare 2025 kuri Kigali Play Stadium. Umwe mu mikino y'umunsi wa 16 wa shampiyona uhanzwe amaso na benshi, nuzahuza ikipe ya Kiyovu Sport n'ikipe y'ingabo z'igihugu, ikipe APR Football Club. Imwe mu mpamvu zituma uhanzwe amaso nuko ari ikipe yanyuma n'ishaka igikombe cya shampiyona. Ubwo bishatse kuvuga ko ikipe ya Kiyovu Sport iri ku mwanya wa nyuma, ikipe APR Football Club iri ku mwanya wa kabiri, iri muri ekipe nyine zishaka kuba zakwegukana igikombe cya shampiyona. Mu rwego rwo kohereza abayifuza kureba uyu mukino kandi bakanareba uzabanziriza uzahuza ikipe ya Kigali ndetse n'ikipe ya Bugesera Football Club saa 9 z'amanywa, ubwo kandi uzabera kuri KPS. Urucaca rwatangaje ko uzishura itike imwe yo kureba Kiyovu Sport na APR Football Club azemererwa kureba umukino ubanza wa Kigali ndetse na Bugesera Football Club. Ni mu rwego kugira ngo abakunzi bayandi makipe bazaze gushikira ngo ikipe ya Kiyovu Sport, kugira ngo iri kubona umurindi w'abafana benshi batari gufana ikipe ya APR Football Club. Bishizweho mu rwego guha ubwasisi abakunzi ba ruhago badafana aya makipe azaba yakinye, ariko bifuza kwihera ijisho kuri iyi mikino yombi. Kugura itike nk'ibisanzwe bisaba guca muri iyi nzira ngiye kukubwira, kanda akanyenyeri 939 ukwego maze ugura itike wo mukunzi wa APR Football Club muze mutigise stade. Ubushize kuri polisi mwarayuzuje biragaragara ko bakunze APR Football Club mufite ubushobozi bwo kuzura stade mukayipfuka mukayirebeza no hejuru. Rero muze mukomeze kwishimira abakinyi banyu kuko batanze ubutumwa, babaha message zikomeye cyane bababwira yuko mugomba kuza kuri stade. Mufite impamvu ikomeye kuza kuri stade kuko ababashimisha barahari kandi nabo mwaberetse urukundo, nabo biyemeje kubaha ibyo ibirenze ibyo mutekereza ko bagomba kubaha. Ubwo rero nta kindi batekereza kubaha ni intsinzi, n'ibitego byinshi n'umupira mwiza, bundi mugataha mwishimye. Akunze APR ni gutyo bimeze. Reka twigire ku myitozo y'uyu munsi kuntu byari byifashe. Murabizi neza yuko umutoza Darikonovic yabanje mu nama mu kiganiro n'itangazamakuru muri press conference. Muzi neza yuko anari we wahawe umwanya bwa mbere, chairman yahawe umwanya nk'umuntu wari uyoboye iyi press conference, niwe wari uyoboye nyine chairman afande Deo Rusanganwa. Yahawe umwanya noneho kugira ngo akomeze amanze yaha umwanya uyu mutoza wa APR Football Club Darikonovic. Mu kumuha umwanya yamuhaye umwanya avuga ko yabanza gakora ikiganiro kugira ngo aje mu zindi nshingano ze, agiye gutegura umukino ku munsi w'ejo bafitanye n'ikipe ya Police Football Club. Rero akimara kuva muri press conference yasajya Ishorongi aje gukomeza imyitozo, aje gukoresha imyitozo nyine abakinyi be muri rusange barimo gutegura uyu mukino. Uyu mukino n'umukino bakaniye cyane, n'umukino ikipe ya APR Football Club yakaniye cyane, ngo buri mukino wose muri champion bagiye kujya bawufata nka finale. Nta rindi kosa bagomba kuzakora ryo gutakaza inota
ngo ikipe y'amagaju yabahaye isomo ngo birangayeho mu buryo bukomeye cyane. Ubwo rero ngo nta kosa bagomba gukora kugira ngo bagire umukino batakaza cyangwa se bagire inota na rimwe batakaza kuri buri mukino bagiye kuzajya bakina muri shampiyona Rwanda Premier League. Ubwo rero wo bita Seydou Yusuf Dawuda nk'ibisanzwe ari kuguruka cyane mu myitozo, ameze neza cyane. Ubu ngubu nta gahunda afite yo kongera kuregeza ngo no kongera kubona ngo yagiye mu bindi bintu. Muzi ibintu byamugaragaye mu minsi yashize, ariko Dawuda ngo ameze neza, afite gahunda ku munsi w'ejo ngo muzamubona ari kongera kuguruka. Murabizi neza yuko kuri finali ya Heroes Cup kuntu mwamubonye arimo kuguruka, ubu ngubu rero ngo azaba ku munsi w'ejo yakubye, none ngo azaba ari umwakaka, ibintu bimeze neza. Denis Omedi ameze neza, ariko yarimo kuvuga, yarimo gutangaza ati barimo kunshira kuri ataka, ariko biba byiza iyo nciye ku ruhande, nibwo ntanga ibyo mfite byose, niho ntanga ibyo abafana banyifuza. Ubwo rero Darkonovic tuzareba ku munsi w'ejo niba ashobora kuba yakora ibyo uyu musore arimo kwifuza, kuko kumukinisha kuri atake ntago ngabona uburyo yisanzura neza, ntago akina nkuko abishaka. Reka turebe nimba ku munsi w'ejo uwo bita Hakimu Kiwanuka nkuko yabikoze kuri finali y'igikombe cya Heroes Cup, agaragaza umukino mwiza kandi agaragaza yuko ari umukinnyi uri ku rwego rwiza. Katurebe ku munsi w'ejo nawe nimba azakora ibirenze, dore yuko uyu munsi mu myitozo yagaragaje yuko ari ku rwego nawe ameze neza, yiteguye kuba yatangira shampiyona ameze neza. Returu ngo ni ibintu mugiye kuzabona bitangaza. Umutoza yavuze yuko ibitego batsinze muri fazare muri returu bigomba kuzikwa kandi bikanarenga. Kategereza nimba ku munsi w'ejo baratangira gufungura kwanta y'ibitego muri equipe y'Ipira Football Club, batsinda ibitego bigera kuri byinshi. Ubwo rero wamwe utegereje muri benshi niwo bita Sheikh Djibril Ouatara, ni rutayizamu nya Burkina Faso waguzwe n'ikipe y'Ipira Football Club. Kuva yagera muri ino equipe rutayizamu yaje amaze gukina umukino umwe, nabwo ni umukino yakinye kuri finale, ni iminota mike yahawe, ni iminota igera kuri 30, ariko mwabonye yuko afite touche imeze neza. Ni umukinnyi ufite baro ku kirenge, ni umukinnyi ubona yuko akina na bagenzi be kandi akora ibintu mu mucyo, kandi ubona yuko afite karite ziremereye cyane. Ubwo rero reka turebe niba ku munsi w'ejo abasore baraza ko baserukira ikipe y'Ipira Football Club neza kandi cyane. Katubashimire cyane mwe twabanye muri kiganiro, mukomeze kugira byiza, turabakunda cyane.